okviru 11. Međunarodnog ekološkog sajma Ekobis 2013 u Bihaćkoj gradskoj galeriji sinoć je otvorena izložba akademskog slikara Mensura Porovića. Iako iza sebe ima 10 samostalnih te veći broj kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, Porović se po prvi put predstavlja bihaćkoj likovnoj publici. Slike Mensura Porovića obilježene su jakim tragalačkim impulsom i nose lični autorski pečat. Svaka slika predstavlja poseban likovni govor, govor svjetlosti, boje, oblika linija i tonova koji spojeno čine kompoziciju u uspostavljanju niti između posmatrača i umjetnikovog slikarstva. Već duže vremena želim u ovoj galeriji koja je po meni jedan od najljepših u Bosni i Hercegovini i Bihać kao grad, tako da sam imao želju i kontaktirao sam prije nekoliko godina, bio sam zainteresovan, a prošle godine smo dogovorili i evo, došlo i do realizacije ove izložbe na radost moju, a i ja nadam se i građana Bihaća. Mensur Porović strastven temperament prikazuje kroz vid apstraktnog slikarstva, a korištenjem raznovrsnih likovnih formi, mrlja te širokih i snažnih nanosa boja, izražava stanje svog duha. Radi se o umjetniku koji je etabliran u bosansko-hercegovačkoj umjetnosti, inače je direktor Srednje umjetničke škole u Sarajevu i drago nam je da se može sa ovako i starijim slikama, a i slikama iz novijeg ciklusa predstaviti po prvi put u Gradskoj galeriji u Bihaću. Meni je izuzetno drago i jako sam sretan što je gospodin Porović došao ovdje i on kaže da mu je drago da se iznenadio ovako lijepom ambijentu i jedna ovako fina izložba. Sigurno je uljepšala programske sadržaje Ekobisa. Izložba Mensura Porovića pod nazivom Tragom sebe u Bihaćkoj gradskoj galeriji biće izložena naredne 3 sedmice.